अहानबदा मरुइबा पाउ सिंह पिजरी धनमंजुरी यूनिवर्सिटी के IPR सेल न सिंधुना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की मतंगदा नोमगी ओइबा अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोखरे अमदी चीफ मिनिस्टर वाई खेमचाना चेयर लौदुना अनीसुबा स्टेट कैबिनेट की मिफम पांगथोखरे मयाम खुरुमजरी ELITETV की मणिपुरी पाउ मिरेक ताबिरिबा सिंबु उलेबियाना तराम नोक्सरी हौजिक मपुंगोइबा पाउ मियामदा संदोंगना पिजरी IPR सेल धनमंजुरी यूनिवर्सिटी मणिपुर न सिंधुना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की मतंगदा नोमगी ओइबा अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोखरे DM कॉलेज ऑफ साइंस पांगथोकलिबा थौरम अदुदा धनमंजुरी यूनिवर्सिटी मणिपुर की वाइस चांसलर प्रोफेसर W चंद्रबाबू सिंह DM कॉलेज ऑफ साइंस एंड डीन स्कूल ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल साइंसेस धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल प्रोफेसर KSS बीरबल सिंह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की नोडल ऑफिसर प्रोफेसर N सुभाष चंद्र सिंह चिंबना थौरम की चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर सिंह ओइना सरुक याखे थौरम अदुग मरी लेना IPR सेल धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की नोडल ऑफिसर प्रोफेसर N सुभाष चंद्रना हाई अनोबा प्रोडक्ट अमा पुथोकनबा नत्रगा टेक्नोलॉजी सिंह पुथोकनबगीदमक रिसर्च तौरिबा रिसर्च स्कॉलर महैरोई सिंहना कमर्शियलाइजेशन ता ओंथोकनबा होनबदा IPR दगे करी मतेंग लौगनी अमदी IPR ना करी थौदांग लौखत्तदगे हाइबगी मतंग द हेना खंगनबगी पांदमदा ngasi की थौरम असि पांगथोकपनी अमदी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हाइबसी करीनो हाइबदु मयिक सिंहना हौरकलिबा महैरोई सिंहदा खंगनबगीदमक टेक्निकल सेशन अमा पांगथोकतना एक्सपर्ट सिंगर इंटरेक्शन तौगनी हाइकी लोइना ngasi पांगथोकलिबा थौरम असिना हौरकलिबा मिरोल सिंहदा मिपाल तांगदना हिंगबा ngamnaba थौना अमसु पिगदौरिबनी हाइखे अखोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एकेडमिक इंस्टीट्यूट सिंगदा करी इदमक दरकार उइबनो हाइबदो मदु मयेक सेंगना खंगनबगीदमक अमसु ओजाजिंगदा छात्रसिंगदा रिसर्च स्कॉलरसिंगदा awareness ama pinabagidamaka akogi research se commercialization da kamai to ya gadagi apetena kamai to gadagi maruina economy da akogi research je on thopagi pandam da IPR sel na kai to gadagi amusu IPR bi ni to gadagi habi khanganabagidamaka pangthokpa चीफ मिनिस्टर वाई खेमचाना लुटिंगबा अनोबा लेंगाक की अनीसुबा कैबिनेट की मिफम ngarang पांगथोखरे मिफम अदुदा इरांगना सोखलबा IDP सिंगी खुंदा लेता हनबा थौरांग पाइखतनबा वाफम सिंह खनखरे चीफ मिनिस्टर वाई खेमचाना चेयर लौदुना महाक की सेक्रेटरियल ऑफिस दा कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकिबा मिफम अदुदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर लोसी डिगो मिनिस्टर के गोविंदास अमसुंग KH लोकल सु सरुग्याकी नाकल अमरोम दा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेमचा किबगेंदी वर्चुअल की खुथांग दा सरुग्याकी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर PK गोयल याउना लेंगा की मकोक थोंगबो ऑफिशियल क्यासु सरुग्या की कैबिनेट की मिफम अदुदा स्टेट असि पंचायत मिखल की मतंगदा खनबगा लोइना कांगलुप की इरांग नमरम ओइदुना हौजिक फावबा मागी मयुमदा हंजिन मंगमदना लेरिबा IDP सिंगदा पीरिबा टेंगबांग सिंगदु पिथोकनबा वारेप सुलौ की लाकलिबा निंगथौकाबा नुमितगी मागी केंद्रगी मिहुत सिंग याउना येंगसिनबगा लोइना अथुबा मतमदा अतेकाकाई नंगलबा युम सिंग सानबगी थौरांग सिंग पाइखतनबसु मिफम अदुदा खनखि हाइरी
नेताजी मेमोरियल क्लब खुराई कोंगपाल थोबांदोंग की मपो कुमोन मरी लेना चाही हुमुद्रा मंगा सुरबा मसीगी मथक्ता लेबा अहल सिंगदा ब्लैंकेट सिंह खुदोल तमख्रे क्लब असिगे प्रेसिडेंट रमानंदा सारेमचा सेक्रेटरी नबकुमार एडवाइजर सनाजा वयाउना एग्जीक्यूटिव कमिटी की मेंबर सिंगना क्लब न कोनबा लेकाई मरी निंगथौबुंग लेकाई लाइस्रम लेकाई साजोर लेकाई अमदे चिंगांगुम लेकाई दा लेबा अहल ओइरबा नुपा सिंगदा खुदोल सिंह अदु तमखिबनी खुदोल पीबा अदुग मरी लेना प्रेसिडेंट रमानंदा सारेमचाना हाइकिबदा नेताजी मेमोरियल क्लब की मपो कुमोनगा लाकपगा लोइना क्लब असिबु हौदोपिरंबा अमदे थौपुरंबा लेखिद्रबा मेंबर सिंगबु इकाई खुनबा उटपा अमदि चही हुमुद्रा मंगा सुरबा अमदि मसिगी मथक्ता हेलबा अहल ओइरबा नुपा सिंगदा अंगम खुदोल ओइना ब्लैंकेट अममंग खुदोल तंबनी चौरांगना क्लब न कोनबा लेकाई मरी असिदा अहल निफु मंगा रोमदा ब्लैंकेट सिंग गेंथोकनी हाइखी चही हुंद्रा मंगा की मथक्ता लेबा अहलम सिंगदा अखोइना क्लब की साइट की अंगम खुदोल मचा हम पिजबनी हारिबा अंगम खुदोल असि तारीख कुलुमदोदा खरा पीखब मतुंगदा वालहौबा अहलम सिंगदुदा अखोइना हारिबा अहलम सिंगकी मयम चलगा अखोइना खुदोल पोर असिबु थिंजबनी इम्फाल ईस्ट की यारिपोक पोइरो खोंगजिल द लेबा कायना गोविंदजी सेवा कमिटी की सेक्रेटरी ओइरंबा लेखिद्रबा पांगबम जावब सिंगी चही एनी फारकपगी कुमोन थौरम का मरी लेना कोंगबन नोंथोंगबम लेकाय द लेबा सीनियर सिटीजन होम ऑल एट्स होम दा अचा अथक ब्लैंकेट खुदोल तमदुना अमदी चॉकलेट अबसु चामिनक्रे लेखिद्रबा पांगबम जावब सिंगी लोइनबी सक्रम निंगोल पांगबम ओंबी देवला देवी मचा सिंग अमदी जावबगी मसिल मनाव सिंग इमुंग मनुंग नसिंदुना इम्फाल ईस्ट की कोंगबन नोंथोंगबम लेकाय द लेबा इमा लाइरेंबी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन अजलाइबा ऑल एट होम अदुदा लेरिबा अहल ओइरबा सिंगदा निंगथम की ब्लैंकेट अममम खुदोल तमखी लोइनना अंगम्बा चेंग हवाई अलू न चिंगबा आजाद की टेंगबांग पोलम सिंगसु खुदसिनकी तुंगदा होम द लेरिबा अहल ओइरबा सिंगा चॉकलेट अमसु चामिनकी अनौबा लेंगाक अमा लाक्लबनीना अनौबा चीफ मिनिस्टर वाई खेमसाना लमसांगी थोंग असिबु मिरेंग जंगबीदुना थोंग असि अथुबदा लोइसिनदुना मियामदा खुदसिनबियु हाइना लमसांग थोंग मनिंग लिंथोंगानबी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी तमफाना फोंगदोख्रे महांगना मखा तारादुना इम्फाल वेस्ट की यामना मरु ओरिबा लंबी अमा ओरिबा उरिपो कांगसु ब्रॉड असिदा मियामना मरु ओइबा सथोक ससिन तौरिबा लमसांगी थोंग असि सेंबा लोइदबना मरम ओइरगा लंबी अचत अवोंग सिंगदा अवाबा कया मायोकनरी थोंग असि चही रोम सुरबा फावदा हौजिक फावबा लोइसिनदना लेरक्लिबा असि लोइसिलनी हाइबगी थाजबदी मयाम पीदुना लाकली अदुबु ngasi फावबा लोइसिनबिदबना प्रजा सिंगना सथोक ससिन तौबदा अवाबा कया मायोकनरी अदुबु मतम सांगना सरकार सेमलुदबना अवाबा कया असि खांगदुना लाकपनी हौजिकती अनोबा लेंगाक अमा लाकलबनीना चीफ मिनिस्टर वाई खेमसाना हारिबा थोंग असि अथुबदा लोइसिनबिनबा होनबियु मखाताना थोंग असि साब लोइद्रिबा असिना मरम ओइदुना डाइवर्जन ओइना सीजनरिबा लंबी असिदा हयेंग तांग निपांदगी हेवी ओइबा गाड़ी सिंह चटपथिंग लगनी हाइना फोंदोके अखोई यामना खांगबदा वारे माइकैसिदा लेइबा प्रजा अमा ओइना अखोइना याम तोमदमना मसिगी थोंगे सादगले अखोई लंबी जे पूरा तौखाइरगा अखोई लंबी जे पूरा थिंगाकांदा अखोइजे इम्फाल हाइबा लमजे फाउदबिदा अखोइसे लेइरसि हाइबा फाउद यौरे कइनो हारगा सैजे पुरिबा मान पुरिबा नुंग पुरिबा दगिदि कोइला पुरिबा मयामजिना इम्फाल सिटी नालाले अदुगा अखोइबुना उफुन सारगा थमे प्रजा अखोइना अखोइ लाइना मयाम लाक्तरा अखोइजे लाइंग मंगमदना सिबगी फिबम जो तौरनेबा अदुगी मति वारे खांग मंगमद्रेबा अदु याम तो मदम मरी लेना ऑथोरिटी ना मसे लोशन में नहीं बना कोई मीडिया की थोंदा हाइजरी नागालैंड की चीफ मिनिस्टर न्यूफी रियोना इंडिया गवर्नमेंट इंडो नागा पीस टॉक असि ख्वाइदगी वांगबा पॉलिटिकल टॉक अदु अमुक मखा सथबिनबा दक्षिणख्रे न्यूमाइन न्यूज नेटवर्क ना रिपोर्ट तौरपगी मतुंग इन्ना चीफ मिनिस्टर ना थमलक्तिबा वाफम अदुगी मतंगदा होम मिनिस्टर अमित शाह ना पॉलिटिकल की थाक्ता वारी सानबा अदु मखा सथनबा इंगित पिरकले हिरम असिगी मतंगदा नागा पीपल फ्रंट की सेंट्रल हेडक्वार्टर ना चीफ मिनिस्टर ना इंडो नागा टॉक असि मखा चथनबा वाफम थमलक्किबदा होम मिनिस्टर ना मखा चथबगी वाफम फोंदोरकले मसिमक पार्टी असिना तरामना ओई इंडिया गवर्नमेंट पिरकलिबा थाजब असि थबक ओइना ओंथोरक्तुना स्टेट ना थेंगनरिबा सेलथुमगी सिंगनबा कया असि कोखनदुना नागा मियामगी याइफा थौरांगी थबक सिंग हेना चौखटनबा होनरकनी हाइना एनपीएफ ना थाजै हाइरी
Meghalaya East Zentia Hills District da thokiba coal mine da pokhai kiba thodok adugi matang da Assam gi Katigoragi MLA Khalin Udilna mafam aduda chatuna haktengna na yengsinkre housing fawada laibak tiba thodok aduda laikidaba laborer masing asi housing fawada kunmanga sukre laikidaba miyoi sing adu Kellyerot Civil Hospital da postmortem tawbaga loinana masak maming khangdoknaba hona kre thodok adugi matangda MLA Khalin Udinna laikidraba laborer singi manungda Assam dagi yauriba sing adu state aduda punaba thorang tawbaga loinana laikidaba singi laifam pawba thinaba thorang tawre haike Paugi maraktana atember break ama lominase Imado iboki manakta thinkhibadagi isau langduna ta lei ngo mahak tu TV narabani TV di yumda lega laeng asu karigi mapamda thido nama adu mafam sida leirabadi mayamna kari haina ngangna mina ngangna badu nate mashi Arjun Hogul lakpada surprise pirasi Arjun Mama gi thoiba yamna miss tawribani nangbu aduga aishu TV remote ki maramda amata khangja amato ina pazunbaduni TV na kiriba aduga kari khenaba thamliba TV laeng bata aikoina makoi mateng pangpikadabani Manipur के हान बा न्यूरो पेशेंट्स के अमत तंगाइरबा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल न्यूरो इमरजेंसी ट्रॉमा नेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिंगजाई मथक टोंगथाम लिकाई दा हांदुक चरे हॉस्पिटल असना मरुइना बीपी स्ट्रोक ब्रेन ट्यूमर लंबी की खुदोंगथिबा स्पाइनल डिस्क प्रोलैप्स स्पाइनल ट्यूमर अमदी माइग्रेन चिंगबा लायंगली हॉस्पिटल असदा न्यूरो की लायंग बद चंगबा अफबो मखल की खुसु खुलाई अमदी मशीन मरांग काइद लई मशीना कोक मरी लेनबा तोंगान तोंबा मखल की अनाबा सिंग निंगथिना लायंगली लमदम मसिदा न्यूरो सर्जन यामना तांगलिबा मरमना चिंगमदी अरापा मफमदगी लाकपा अनाबसी न्यूरो सर्जन उन्ननबा होनबदा अवाबा कया मायोंगदरी मसिदा सुनतना मतम थिंथना अनाबा लायंगना मरम ओरगा खुदोंथिबा कया सुमायोंगदरी मसी पुनमक्तगी खरदो ओरबसु कननबा डॉक्टर पार्किंसन सिंह MCS न्यूरो सर्जरी एम्स न्यू दिल्ली ना मसामकी हॉस्पिटल असिदा पुंग कुनमरी लेदुना अनाबा सिंह लायंगली हॉस्पिटल असिदा अताबा ममलदा लायंग मतनतना OPD जनरल अमदी ICU बेड्स ऑपरेशन मेडिसिन एक्स-रे अमदी लैब का मई लेनबा सिंगसु अताबा ममलदा फंगल्ली ngasi maglension biro amadi kudong saba singa silobi ho hena ku bamrol di damak hospital asigi telephone number 7005534166 natraga 8974572154 da pau phabirak bu yagani sir cha thank you ta da gedore lok khara thungbani hakchang thuktaba layo hoba hakchang meng taba tobro tawde kaigino Maramdi tuberculosis ki symptom singni nahak test tawrobra tawdri darka oibra darka oi maramdi TBS test tawroba matungda treatment hogadaba lying ladi phaba ngamgadra soidena phaba ngamgani TB thungna khanglabadi treatment tawbagi chapchaba plan lei government ki health center singda free da lying li TB kanagumba amade hekta thungba yai Hakchang sonba nutrition watpa churup thakpa yu thakpa ahal oiraba sing diabetes natraga HIV ga loinana hingliba singda TB thungba yabagi akiba lai madugi damak luna khanbiga ngasimak health center da chatlaga test tawthokpiyu ayhangna taibang khongda jarakhibase kumjali sinamaga samapal humphudra 1970 March ke kunipar lamtagina kunma thoi ni panba thang janamit ki ayuk pung ma panda eha taibang phaurakki lol leijaba phije leijaba lining leijaba maitai phurup se amukta di ningkha tamna lining mikha pondaba chu oirasi break ki matungda taram noksari makhataba pau sing pizari lamdam asida mayai kaba chinjang maru fangna muthanaba tonga tongan ba lup kaya na honaduna haurakliba naha singbu kanaba khongjang kaya sangsiliba tanja asida lengak na ayaba piduna yu yonphom hangnarakliba sing asi thingnaba kanglei people against narcotic and psychotropic substance kanglei panasna akanba khongjang sangsilagani haina lup asigi secretary general wahas
Fundreina Fongdokre, Wapam Asi, Nasi GM Hall the Pangtokiba Kanglei Panas ki Maridak Suba Mapokumon ki Thoramda Fongdokibani Kanglei Panas ki President Ilangbam Ibempi Saklema former IGP Sorokhaibam Manglemjau social activist Asankasar Moirang College ki Principal Dr. Rahejuddin Sheikh Capricorn की President Joy Kumar Chungkham Village Protection Force की Army Chief Commander Arambam Naukom Amadi Kanglei Panas की President Loikomba Maitena President Member Sing Oina Saruk Yakiba Thoram Aduda Singzamai Chungamadakta Leiba How Ground Dagi Hauduna GM Hall Fauba Bike Rally Amasu Chatkibaga Loinana Tonga Tonganba CSO Sing Amadi Media ki Lamda Thabak Tauriba Paumi Singda Achamba Lengyan Kudol Tamduna Ikai Kumnabasu Utki Thoram Aduda Wahas Fundreina Makha Taraduna Iramdam Asida Mayai Kaba Chinjang Namaram Oiraga Haurakliba Nahakaya Bunisagi Pakta Taduna Mangtharakliba Sing Asibu Kanabagi Pandamda Lamdam Asige Club CSO Amadi Maira Baibi Singa Puna Kosam Naduna Nisa Tingbugi Mayokta Tonga Tongan Ba Khongzang Kaya Sangsinduna Lakli Loop Asigi District Council Local Council Amadi Unit Kaya Hangduktuna Makhal Makha Kaya gi Drive Chathaduna Drug Sizinaba Amadi Lalonba Mayai Kaba Kaya Fagat Pagaloinana Zangsiliba Khongzang Asida Hena Mai Pangnabagi Damal Inkhalakliba Nahakayabu Drug Tagi Labna Lehenabagi Damal School College Amadi Lekai Khungang Kaya da Chatuna Awareness Kaya Su Pangthoktuna Lakli Loinana Drug Chaduna Lana Chaturaba Miyoi Kayabu Mafong Kaya da Pusinduna Akhang Ahai Kaya ga Tanaduna Tungi Punsida Karamba Khongthang Thangadage Hainasu Kupna Khanane Nabagi Mathakta Nahakayabu Masama Ufana Thamnaba Amadi Thaksi Khasi Khanghan Nabagi Damal Khaksel Kanglon Kayana Kanglon Haina Mingthonduna Mafong Kaya Center Kaya Hangdoktuna Takpi Tambiduna Honariba Trairak Asida Lenga ki Ayaba Amagaloinana Mafong Kaya da Yu Yon From Sing Mathang Mathang Hanglakliba Asi Yamna Laibak Thibani Maram Sing Asina Hariba Yu Yon From Sing Asigi Mathakta Khongzang Sangsinba Hauragani Haiba Wafam Sing Fongdoke Rakka Mari Lenaba Iramdam Chidiki May Kabatinja Chinganaba Makal Maka Kayagi Kongang Chanchin Kigani Hairiba Kongang Singasi Chanchin Lakba Matam Daso Iramdam Chigi Lairiba Ilaicha Punamak Amadi Civil Society Organization Punamakna Mateng Pangvio Support to Vio Haidana Kanglei Panas ki Maikai Dagi Apil Tauzeri Imphal West District ki Manung Chana Leiba Mayang Langsing Community Hall da Social Audit Gram Sabagi Mifam Ama Pangthokre Mifam Aduda Mayang Langsing Gram Panchayat ki Staff Sing Amadi Lamdam Adom gi Miyamna Punna Saruk Yaduna Ngasigi Mifam Adu Pangthoki Mifam Aduda Maru Iba Pandam di MZN REGA gi Matangda Praja Singda Khangdaba Kaya Leiramba Amadi MGN REGA Kakta Natana Karamba Kanaba Thabak Paikat Payaba Haibagi Matang da Mayang Langsing Gram Panchayat ki Audit Lamna Thamkiba Mafam da Ngasigi Mifam Asi MZN REGA gi Matang da Aikoina Khangdaba Amadi Khangloidaba Wafam Kaya Lei Masida Mayang Langsing Gram Panchayat ki Oina Kadi Paikat Payaba Haibadu Ngasigi Mifam da Kupna Khananeinagani Haiba Wafam Sing Thamki Sida aham la pamatamda social aham pamatamda abigi niyam matungina chejang oidera pamaina kapal se tawada aduga adugumba porte khara walasu every chahira sigi maramda aham badagi bai amamamda oinama thabak sikse sigi work order video order magi master roll photo kari kara oina thamba hore aduga hujik khaina yema matamdagi sigi changes अपने ये तो मतलब है आहां तक अपनी डॉक्यूमेंटेशन चुपके ये तो मतलब है अपने की ब्रिक से खबर से लोई फाइट फाइट लोई ना भंगनी अदमाया में ये है कि तुम ये का भंगनी Apunba Corridor ki Malem gi Loop ki Mari Subo Foundation Day Lakliba Mars Amada MDU Hall da Pangthoklagani haina Loop asina ngasi thadrokpa charol amada hari Loop asina thadrokpa charol aduda Foundation Day gi thorum aduda W Amuchongna iba isai sereng ladik Idai Park Sidaki Fongzagani Loinana Naurobam Indramanina Manipur Historian Title English Aniga Kuntaruk Award Dr. Yumnam Indrajitna Iba Ladik
Thankau Lan Punglonda Mahero Literature Award English Sing Anika Kuntaruk Pangabam Nanda Kumarna Iba Lairik Pirangi Paudam Asida Wahagi Nacho Mingtol Mana Lantokani Award Sing Asida Citation Sol Naching Bayauri Masida Natana Saknairaba Dr. Soram Lokeshwar Birendrajit Naurem Amadi Dr. Longzam Sarjandrana Akhanaba Hiram Singh da Wangangani Hairi Numit Nini ki Kuala Lumpur Khongsa ki damak ngasidagi India ki Prime Minister Narendra Modi New Delhi ki damak thadokre Prime Minister ki khongsa adugi manungda India Malaysia Comprehensive Strategic Partnership ki review sing pangthokani hari luchingba asigi khongsa manungda Malaysia da leiba diaspora singi thoram Salamat Datang Modi zida wangangani hari Assam ki Dima House ki damak chawkhat thorang ki damak English sing aniga kuntaru kuntaret ki oina Central Government lupar crore humbudra rom thadanaba thorang tori haina North Kasar Hill Autonomous Council ki Chief Executive Member Devolan Gorlosana Fongdokre Haplong da Leiba Atal Vihari Baspayi Vaonda Pangtok Papaugi Mifam Amada Mahangna Chingi Saruk Oiriba Dima House da Chawkhat Maikaida Ahong Bakaya Puraknaba Akan ba meeting Tamli Masigi Manung Channa Mamang da Central da Gipida Kiba Fanna Yamna Manung Channa Leirakpa Khungang Semkharda Mai Fangdabagi Awaba Kaya Leiramba Adu Kokhan Bangam Ke Prime Minister Narendra Modi ki Viksit Bharat English sing aniga nifu taret ki vision asina Mahiroi Singh amadi haurakliba naha sing da achobai inot ama piba ngamli haina Tripura gi Chief Minister Manik Sahana Fungdokre Prime Minister gi Pariksa pe Charcha gi mari leinaba Prime Minister na Jati ki miyam da wangang bagi thoram punna saruk yaminaba ga loinana Mahiroi Singh da wari watai sanabada mahangna fungdokibani mahagna makha taraduna Tripura Board of Secondary Education ki meeting makha da Mahiroi Singh gi oiba thorang kaya paikhatli masidana tana class 1 dagi 8 fawgi manung da leiba Mahiroi Singh gi oina service program su paikhatli haike Lakliba Assam Assembly Mikal the ruling Indiana constituency Chamaga Kuntaruk Makta Mirep Tangatkani Adubu Housing Fawagi Oina India gi Kongbu Singi Marakta Sit Yanabagi Matangda Aruba Warep Lobadi Laidri Haina Assam BJP gi President Liv Saikiana Baugi Mifam Amada Fongdokre Mahangna Makha Taraduna State Asigi Chawkhatpa Safaba Masana Amaromda Lepangamzaba Assam ama oinabagi damak isuda yumfam oraga lakliba mikal asi thengnagani NDA state asida punna seat chamaga kuntaruk magta mikal thengnagani adubu NDA da laiminariba party sing asigi marakta seat kaya da mikal thengnagadagi haibagi matang da housing fawgi oina chapsaba warep makti lawba laitri handaki mikal asida chawkhat thorang da yumfam oraga mikal thengnagani haina mahangna makha takhe
Pakistan ki konung Islamabad ta ngasi Sia Muslim singi mox amada irai gi lai khurumlingai da suicide bomber amana masada yawa bom ama pokhai hanbada yamrabada miyoi kontra mathoi lekidre amadi chamaga humfu mapanna asokapan nangre attack adu chahi khara asida Sia Muslim singi mayok da chathaba khwaidagi tamthiba attack amani hairi suicide bomber aduna mox tamna sangsil lakbada police na gate ta thinki maduda mahang na masada yawa bom adu pokhai hankibani khudak ki oiba attack adu gi matang da hauzik fawagi group amatana claim tawrokpa laitri police ki maikadigi attack adu Tehrik e Taliban Pakistan na tawbo oigani haina kanna chingnari ELITETV News Channel asigi oina miyamna email gi kuthang da ipau thabirakpa matamda email address info@elitetv.in da thabiraknaba khanganjari masi sunatana ELITETV da ipau phone nabagi oina phone number 9402890982 da ipau phabiraknaba khanganjari miyamna su ELITETV gi YouTube channel Facebook page Instagram amadi X su follow tawinaba khanganjari loisilakpada maruba pausing amuka napijare Manipuri University के IPR cell ने सिंधुना intellectual property right की मतंग दा नोमुगी ओइबा awareness program अमा पांगथोक्रे अमदी Chief Minister White Kemsana chair लौदुना अनि सुबह state cabinet की मिफम पांगथोक्रे Hauzik Fabuge na ELITETV na sandokchaba pung anigi Manipuri pau matang asda loijarei nungtil pung ahum taba matamda maruiba pau galoina na fangbiragani Hauzik Fabuge ni meeting tabiriba singbu amukana khurumjari